Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna kan setting hila battery na phone battery kitai am. Hello le na phone slow am na ti ha po na iti su phat di ham kan sei di je chen. Abula ko na zone ke ni hin vet pe divin. Kan ti mu ve. Okay, direct pan pai tau ten. Sablo di hin somcha bo he de na. Kipa masang kamin chula bo nga hin kipa ka video abula ko na zone ke ni hin vet pe ji chen kipa thu ken sei he. Then channel la tha ne lu sit in subscribe na like share nin bot pe din ken te mu ve okay direct pan pai tau tin hoya che du ham te la setting ai lu diu setting a chu ep hall diu ham te le a kho la noi la nga direct mai the na phone do se ki bang lo mai the hin hi wa chu ep hall diu ta apps hall diu na apps management hi phone do se a ding ka ta san na di hin cha chu lu diu apps management ai lu chai ten le hoya che di hanta chai apps management min chai tam ta list hin koi kina app list default apps permission manager auto launch apps dio tam ta min na hoya che di ham le permission manager ai che di na permission manager ai lu chai ten le permission manager a chu thil tam ta kina body sensor min calendar call log ti ho camera tam ta min hoya che di ham le storage nai lu dio storage nai lu chai ten le hoya che ki du ham ti le hom cha che lo du na chai heading khat chu ama sa pe na he storage noi le a he ki sun he allow to manage all file ki te hin step thum mai na chai khat min te ani na chu allow access to media only ki kin athum na chu hi kina le not allowed ki ti chai hoya he ep bol du ham ti le not allowed cha hi amazo se he background itha he na hi ja not allowed kiti hen khatte ni a number 1 la number 2 I allow access to media only khat kitin khat hi allowed to manage all file kiti hen te ni a chi dei dei off the he na hoi chu nang background wa na dei lo ham na chu off thing example la hammer kiti hi apps chungchanga ka sei lo lai he na ai wa useful ai he ma tu hi off ngai na chong he chi dam phone he su sat ning num he chi hammer a hi che du che chai ten lo tia hum the storage permission hammer storage access for the apps or allows access to media only kitin ten do not allow hoya me de ham ta do not allow hi me de imi chai ten lo chen chi chu bekin wa adang dang i bol the na dei pen naman lo na background wa running chi hi wa naman lo ho apps chu na tha ngai na tha de na battery on safety na phone sat nong phading ten na data yong save de na thum he tabang chu hin chai zwa ka sama hamar chungchang hi next video ten ka hin sem na chi useful he sinama na le na phone location na phone aman jo te na location last location chu ai ni hin share pe du he chu he amandan iti bol ham bona ka hin sei din je chen next video na nga han te chu he ten tua ka kipa abula ko na ka video ni hin vet pe ji chen kipa tho ken se kipa